dufite umugambi ukomeye wo kugaba ibitero kuri M23 muri Polonye de Rusizi. Ni kuwa kane tariki 26 ukwezi kwa gatatu 2026 mu gace ka Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba, raporo baduha iragaragaza ko umutekano ukomeje kuzamba nyuma y'itangazo rikomeye ryashyizwe ahagaragara na MRDP twirwaneho ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu 2026. nk'uko iri tangazo ribivuga, ibikorwa bya gisirikare biri gukoreshwamo indege zitagira abapilote drones bikomeje kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, aho bivugwa ko ari gahunda isa n'iyateguwe yo kubashyira mu kato no gusenya imibereho nk'uko MRDP yo ibivuga. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, amakuru ari guturuka ahabereye imirwano ikomeye undercover zihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba ziratubwira ko hakomeje kumvikana urusaku rw'indege zitagira abapilote zigenda zinyura mu bice bitandukanye bya Minembwe, cyane cyane mu duce twitwa Kangara ahari radio Tuangane, aho ibi bitero byaherukaga kugabwa mu minsi ishize. Kugeza ubu tuvugana, ibi byatumye abaturage benshi bakomeza guhunga, bamwe bari kwerekeza mu misozi, abandi bari gushaka ubuhungiro mu bihugu mu bice byegeranye n'ahangaha. Ni mu gihe kandi abandi bo mu bihugu bitandukanye bari gutabariza basigayeyo. Amakuru yizewe tumaze kwakira aravuga ko ingabo ziri ku ruhande rwa Fardc ziri gufatanya n'imitwe yitwara gisirikare nka wazarino n'ingabo z'Uburundi bakomeje ibikorwa bya offensive operation ku butaka bagamije kugenzura uduce dufatwa nk'ingenzi mu buryo buri strategique cyasibizwe mu gisirikare nka strategic positioning. Ibikorwa birimo gusenya ibikorwa remezo by'abaturage birimo inzu, amadini n'imyaka, ibintu bifatwa nk'intwaro yo guca intege abaturage, bikaba rero ari ibintu biri guteza umwuka mubi. Ku rundi ruhande, abarwanyi ba MRDP twirwaneho bo bakomeje gushyira ibi mu bikorwa uburyo bwo kwirwanaho buzwi nka defensive posture, aho bari gushyira imbaraga mu kurinda abaturage n'imitungo yabo, nubwo ubushobozi bwabo bugaragara nkaho butabahagije ugereranyije n'ingabo za Fardc. Kigaragara cyane kuri uyu wa kane nuko ikibazo cyafashe indi ntera yihariye. Usibye rero ibitero bya gisirikare, haranagaragara ibimenyetso by'ibikorwa bya humanitarian blockage bivugwa ko bigamije rero kuba byashyira akaga gakomeye mu baturage bari muri ibi bice. Abasasanguzi mu bya gisirikare baragaragaza ko ubu buryo bwo gukoresha drone mu kurasa hari abaturage bushobora kuba bugamije bizwi nka free logical warfare, cyangwa se guteza ubwoba abaturage kugira ngo benshi bahuge bave mu byabo. Mu rwego mpuzamahanga haracyategerejwe igisubizo cyihuse, cyane cyane mu bijyanye no gushyira igitutu ku mpande zihanganye kugira ngo hubahirizwe amasezerano yo guhagarika imirwano ibizwi nka ceasefire, ndetse no kurinda abasivili bakomeje kugirwaho ingaruka n'imirwano. Muri rusange kuwa kane ku itariki 26 Minembwe iracyari mu bihe bikomeye z'umutekano muke, ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera, ubuzima bw'abaturage bukahagirira ibibazo bikomeye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu ugiye kutubwira ibiri kugenda biba ndetse n'uko bihagaze. Mutama, wiriwe neza? Wiriwe neza. Tudatinze rero Mutama, turagira ngo duhe ishusho y'urugamba muri Sud Kivu, bihagaze gute? Amakuru avugwa ukuri n'ukuwe kugeza ubu? Yego, niko bimeze. Ni operation ubona ko Fardc isa naho hagurukiye mu bice bitandukanye, yaba Minembwe ndetse na Uvira Plaine de Rusizi. Ubona ko ari ibintu bikomeye cyane ku ruhande rwa Fardc, umugambi wayo ukomeye. Ubona ko byanze bikunze bifite intumbero y'uko hari icyahinduka cyangwa icyageraho cyane gikomeye bijyanye n'imyiteguro ifite, kuko iyo ugeze muri Uvira kuri aya masaha ukareba uburyo pozisiyo za Fardc zimeze ndetse n'ingabo z'amahanga zirimo uburyo ziteguye imirwano, ni ikintu ubona ko Fardc yashyizemo imbaraga cyane kandi gifite icyo kivuze cyane ku ruhande rwa M23, kuko uhita ubona ko harimo ishusho ikomeye cyane y'uko kuba bakwinjira muri uwo mujyi wa Uvira ari ikintu gikomeye cyane, kandi ubona ko gishobora guteza ikibazo gikomeye
bijyanye n'imyiteguro iri ku mpande zombi n'ibikoresho bafite, ubona ko kurwanira mu mujyi utuwe n'abantu bangana gutya kandi mutoya wegeranye bijyanye n'ingabo ziri muri ibi bice, habaho cyane guhutara ku baturage ndetse no kuba haba impfu nyinshi cyane ndetse no kwangirika ku bikorwa remezo, kuko ubona ko ari ikintu buri wese yigaho ku ruhande rwa M23 ndetse na Fardc ko haba izindi ngamba zikomeye z'uburyo bashaka ubwenge bw'intambara bwo kuba uyu mujyi wabasha gusa naho buri wari wese yaba ari ubugumanye cyangwa uwukuwemo yakoresha inzira zikomeye zitari imirwano ikomeye, kubona ko hari byinshi byakwangirika cyane ugereranyije n'intwaro zikomeye ziri muri Plaine de Rusizi ndetse no muri uyu mujyi wa Uvira. Ivyo rero ni ibiri kwa mujye n'ubundi FARDC ikomeje operation ku zindi axi. Mutamaro turababwira ko ingabo za FARDC zahanganye bikomeye n'umutwe uyobowe na Thomas Lubanga mu gace kaitwa Mucaca. Reka turebe izo operation ubwo turagaruka n'ubundi tujyana no ku zindi axi tubwira ibindi biri kuba. N'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zahanganye bikomeye n'umutwe witwaje intwaro uyobowe na Thomas Lubanga wa CRP mu gace kaitwa Mucaca. Bikavugwa ko hari gushoboka ko uwo mutwe wakurwa muri ako gace gaherereye muri territoire ya Mambasa, aha ni mu ntara ya Ituri. Nkuko FARDC yabisobanuye, iryo hangana ryabaye mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano avuga ko iyo mirwano yari ikomeye cyane, aho impande zombi zahanganye mu masaha y'ijoro kugeza mu rukerera mbere yo ingabo za leta zibasha kugarura ubugenzuzi busesuye muri aka gace. Nyuma y'iyo mirwano FARDC yatangaje ko umutekano wagarutse kandi aka gace kaitwa Mucaca kagenzurwa n'ingabo za leta. Iyi ni intsinzi ivuga ko yavuye ku bufatanye n'imikoranire y'ingabo zo mu rwego rwa gisirikare muri Ituri secteur opérationnel Ituri ndetse n'izikora mu rwego rwa zukora Angra Noru zimaze igihe zikorana mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Intara y'Ituri imaze igihe kirekire irangwamo umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye irwanira uduce dutandukanye n'ubutunzi burimo ubutaka bwa mu y'agaciro. Ibice byinshi byo muri Mambasa n'utundi duce tuyegereye bikunze kuba isibaniro ry'imirwano hagati y'imitwe itandukanye y'ingabo. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, leta ya Kongo yashyizeho ibitero byihariye bya gisirikare birimo nko ku rwego rwa zokora bigamije kugarura amahoro no gusubiza abaturage mu byabo. Nubwo hari amakuru atandukanye avuga ko FARDC ihungabanya ubuzima bw'abaturage cyane cyane abahema, mu gihe umutwe wa CRP uvuga ko urengera abaturage, inzego za leta zikomeje guhakana ibyo birego. Nubwo hari intambwe zimaze guterwa, inzego z'umutekano zivuga ko uruhagamba rukomeje kuko umutwe ukigenzura ibice byinshi bimwe na bimwe. FARDC ivuga ko ikomeje ibikorwa byo gushakisha no kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro isigaye mu mudugudu twa Mambasa no mu bindi bice bya Ituri mu rwego rwo kugarura ituze rirambye no kurinda abaturage. Abaturage basabwe gukomeza gutanga amakuru kandi bayatangiye ku gihe kugira ngo bibafashe ingabo za leta gukomeza operation ndetse n'ibindi bikorwa. Utama watujyana no kuyindaxi nawe ukatubwira ahandi uko bimeze. Yego, ni operation ziri gutegurwa cyane ku ruhande rwa M23 muri Mwenga. Ni amakuru agaragara yuko ari umugambi bafite cyane wo gusa naho binjira muri ibi bice kugira ngo bagaragarize FARDC yuko isa naho nayo igira ikibazo gikomeye cyuko ibice yabiri gusatira yabishaka gusa naho ifunga amayira, kuko ubona ko ari igice cy'ingenzi cyane kandi ikoresha mu rujya n'uruza rwo kuva muri ibi bice bya Baraka werekeza za Karemi. Rero ubu buryo ubona ko M23 iri kugerageza birasa naho babubonye kare, kuko FARDC ibice yabyoherejemo ingabo nyinshi ndetse higanjemo ingabo za Ngora ziri muri ibi bice. Ubona ko iyo operation bayishyize mu kuboko kwayo kandi n'abarwanyi ubona ko bamaze gusa naho bamenyereye ibice ku buryo ubona ko M23 mu buryo bwo gusa naho bakomeza kwinjira
muri Mwenga bisa naho byagabanutse bitandukanye no mu bihe bitambutse, ubona ko bari bafite umugambi ukomeye ndetse operasiyo zabo zinjiraga cyane uko bwije n'uko bukeye, ariko bamaze kubikumira cyane ku buryo ubona ko byabaye inzitizi cyane kuba bakwinjira muri iki gice cya Mwenga, ubwo ubona ko Fardc ndetse iganjemo izo ngabo za Ngora bamaze usa naho bagaba ibitero kuri ibi birindiro bya M23 mu buryo budasanzwe, ubona ko bashaka gusa naho bayikura mu bice yagenzuragamo ndetse igasa naho isubira mu bice yaturutsemo kugira ngo itabasha gukomeza gusa naho isatira ibi bice, bikaba byaviramo kuba hari ibice batakaza cyane kandi by'ingenzi bibahuza na za Karimu, ubona ko baba bamanuka bagira ngo babanze base n'abafungiye imihanda ibahuza kugira ngo babashe kugira uburyo bakontorora ibi bice bya Baraka ndetse banabashe gusa naho bacamo umusada mu buryo bworoshye ukoreshwa ku butaka. Aka ni agace gashobora guteza imirwano ikomeye muri iki kintu cy'uyu mujyi wa Goma, kuko ubona ko ni agace nabo ubwabo bagenzura ariko batizeye, kuko iteka ryose urabizi neza ku munsi w'ejo ko bavugaga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bashyizweho na M23, ariko bakaba batanga ripoti kuri Fardc imikorere yose, ubona ko ariho raporo bazitanga. Rero bikaba ari ikintu ubona bisa naho cyabacanze ku buryo utamenya situasiyo y'abaturage bahangaha, imyumvire yabo. Urabona ko cyane cyane bakorana n'iyi mitwe ya FPR na wazarendo cyane ku rwego rwo hejuru, kuko ndetse banahamya ko abenshi mu bari hano bakomeye, aba mu bacuruzi n'abafite imitungo isa n'ikomeye, abenshi bose bakorana na FPR cyane ku buryo ubona ko kugira ngo babashe gukumira ibi bikorwa by'ibi bitero biza biturutse muri izi nzira bizagora cyane M23. Yego, reka tujye ku sindagisi muri Masisi ho ahandi bahagaze gute? Mu minsi ishize n'ubundi twumvaga muri Bashari Mukoto naho urugamba rukomeye rukaze, ho update zari kugeza ubu ni izihe Mutama? Yego, niko bimeze n'ubundi muri iki gice hariho agace ka groupema ya Basha muri Mukoto na za Karembe Mbesi, ubundi mirwanire yo kuri wazarendo ishora cyane kuri M23 ku buryo ubona ko ifite intego y'uko ishaka kubigarurira icyo gice kigenzurwa na M23, kandi ubona ko ibitero nayo ibigaba buri munsi cyane, kuko hashize ibyumweru hafi bigera muri 2 aka gace nako kadatekanye baza gutafata buri gihe ariko ni imirwano bakora bakabasha kuba batahigarurira, ariko ubona ko badahagaye ndi M23. ariyo mpamvu ubona ko baramutse bagize uburyo babona musada ku buryo bwa partiyo yaba isa naho ari nini muri kara gace, kandi position ya M23 muri ibi bice bari mu bice bitandukanye, harimo intera ndende ku buryo bageze nk'igice binjirira kugira ngo babone support byayigora cyane. Ubona ko ari ikibazo kiri muri Masisi kijyanye na deployment za M23, uburyo ubona ko bafite ibice binini bagenzura ariko ingabo zihagenzura ari hehe. Yego, ikindi kigaragara cyo ni uko muri Masisi n'ubundi muri groupema ya Gashuga hano muri Gashuga groupema ya Basha n'ubundi naho imirwano y'abazarendo mu gace gasa n'agasatira muri izi bice za Mpita, ariko mu birometero nka 7 batezemo ambushi. Ari operasiyo ya M23 yari isa naho irimo kugenzura ibyo bice, kuko ari agace kagaragaramo umutekano muke cyane, bijyanye no kubona ko wazarenda isa n'ibirindiro bikomeye cyane muri izi bice, nabwo bayirasheho bikomeye, ariko isa naho ibasha gutakaza ibice byinshi muri ako gace yari isa naho yagenzuraga mu bijyanye n'umutekano buhariyo ikikango cyane, kuko ubona ko hariyo position za wazarendo bikomeye, kandi M23 muri ibi bice ntabwo ikunze gusa naho ishyiraho position zikomeye ku buryo ubona ko ari imbogamizi cyane ziri ku bijyanye n'umutekano, ariko ubona ko FPR imaze gusa naho ibimenya, kuko iyi bice isa naho yazihariye wazarendo cyane, ariko iramutse yabayeho kwihuza ahangaha M23 ishobora guhura n'ikibazo cyo gutakaza cyane muri ibi bice, kuko ubona ko isa naho yashyize intege nke cyane.
Yego, reka noneho tuje no muri Side Kivu Minembwe update zari urugamba rukomeye rurakaze. Naho ndagira ngo duhe ishusho y'ibikobera muri Side Kivu kugeza ubu. Minembwe umunsi w'ejo mu Rwanda yari hari ndetse n'igitondo cy'uyu munsi muri iki gice n'ubundi cya Runyungu nako cya ruguru hafi ya Kwezero, ibice ubona ko hari operasiyo zisa naho zitujemo ku buryo nta drone zisa n'iziri gukoreshwa hano, ariko Fardc urabona ko isa n'iri kuorganiza ibice isa naho yatakajemo mu minsi itambutse, uburyo ubona ko ari operasiyo iri gutegura, ariko ubona nta mbaraga nyinshi babishyiramo bitewe n'ibiri kubera muri Uvira ndetse na Promouvons. Ubona ko hariyo amabwiriza mashya atuma operasiyo yo mu Minembwe isa naho tujyamo cyane, ubona ko basa naho babaye nk'abashyiramo agahenge, ku buryo ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa ku buyobozi bwo hejuru, kuko ubona ko operasiyo nyinshi ndetse n'urujya n'uruza ruri kubera mu nce za Fardc ndetse na Uvira, ariko mu Minembwe ubu hasa n'ahari agahenge utamenya impamvu yako, hari ikekaho ko hari ikintu Fardc urimo gutegura yaba muri Fardc cyangwa se mu Minembwe bijyanye n'uburyo hatuje. Yego, ni ikintu rero ubona ko mu nce za Uvira cyane cyane ahangaha kuri uyu muhanda werekeza muri aka gace kagenzurwa na 23 wa Kamanyora, ubona ko ari ikintu kimeze nk'aho ari amabwiriza akomeye, nta rujya n'uruza ruhari, habe no kuvuga ngo wabura n'umunyamaguru byibuze ngo uve mu cyerekezo cya Uvira werekeza muri izi nce zindi zigenzurwa na 23 cyangwa ngo uve mu cyerekezo M23 zigenzura werekeza muri Uvira. Ni ikintu kidashoboka, icyo waba ukora icyo ari cyo cyose ntawemerewe gusohoka no kwinjira, muvoma yabo irakoreza mu bice bagenzura byonyine. hari andi makuru n'ubundi yanditswe ejo, ndagira ngo nabwo nyabwira abadukurikiye, ubwo noneho tugarutse utujana na Mwenga ndetse no mu bindi bice by'ifizi nawo tubwira situation. Mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo, amakuru aturuka ku baturage aremeza ko mu gitondo cyo ku cyumweru ari bw'ingabo za Fardc zakoresheje drone mu gutera ibisasu mu bice bya Kalingi no mu nkengero no mu nkengero zangaha, nk'uko bigaragara oro bavuga ko hari ibisasu byatewe mu bice biza Kalingi no mu nkengero za territoire ya Mwenga. Kalingi iherereye hagati ya Minembwe na Mikenke unyuze mu nzira za Bisambo, ikaba rero kandi kunze kuba ari ahantu hagoye kugerwa mu bihe by'intambara. Nk'uko ubuhamya bw'abaturage bigaragaza, drone za Fardc zatambutse mu ijoro zitera ibisasu mu bice bitandukanye bya territoire ya Fizi mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu, nabwo zateye ibisasu mu Mikenke ahatuye abanyamurenge. Umwe mu baturage utifuje ko amazina ye atangazwa yagize ati, mu ijoro drone zaratambutse zirasa mu bice bya Fizi, naho mu gitondo ku cyumweru ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026 zituruka mu bice ziza kurasa Kalingi. Ejo nibwo zarashe mu Mikenke. Ibikorwa byongeye kugaragaza ubukana bw'imirwano ikomeje gufata indi ntera muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo, aho abaturage basigaye mu bwoba no mu guhungabana bikomeye. Umutekano urahungabana cyane, abashinzwe umutekano hamwe n'imiryango mpuzamahanga barasabwa gukurikirana imikoranire y'ingabo mu rwego rwo gukumira ibihombo ku baturage batagira kivurira. Amateka y'aka gace aragaragaza ko imurenge n'ibice byaho byagiye biberamo imirwano itandukanye n'ubwicanyi, kandi gakoreshwamo indege zitagira abapiloti, byagiye bituma umuturage ahagirira ibibazo bikomeye. Mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko kugeza ubu umubare munini w'abagenda muri ibi bice waragabanutse. Ni mu gihe kandi bitangazwe Fardc kuri ubu ikomeje gufunga umuhanda uva Uvira werekeza Bukavu, bijyanye n'amakuru y'ubutasi bafite ko mu gihe uyu muhanda wakomeza gufungurwa bishobora kuza gukurura andi makuba akomeye kubirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko igisirikare. Nk'uko rero dukomeje kugenda tubibabwira, reka twumve noneho ibiri kubera no ku zindi axe. Mutamaro ndagira ngo tujyane ahandi nawe tubwire situation ihari. Yego, muri kaserekera muri Mwenga hari operasiyo isa n'iri gukorwa na Fardc, ndetse ubona ko
ingabo ku ruhande rwa Fardc mu buryo bwo gusa naho bakumira M23 muri ibi tubona ko yashatse gusa naho ishyiraho ubusatirizi cyane ku buryo yegera izi nce zerekeza Baraka mu buryo ubona ko ishaka kugira amayira ifunga yerekeza mu bice bya Minembwe ku buryo operasiyo yagorana cyane kuri Fardc n'ibi coalition kuko ubona ko ari ince zikoreshwa cyane uturutse hano Baraka werekeza mu Minembwe. Ariyo mpamvu harimo kongerwa ingabo kandi ubona ko bafite gahunda yo gusa naho bagaba ibitero kuri M23 ubwo ubona yo yari imaze gusa naho ituje mu duce igenzura kuko ubona ko twari uduce tw'ingenzi cyane kugira ngo inzira nyinshi ziri hano zijya Baraka zisa n'iziba zikontororwa nayo cyane, ariko hakaba harasigayemo uyu muhora gusa ubahuza na Minembwe kandi ubona ko ari umuhora ukomeye ufitiye akamaro coalition ku rwego rwo hejuru ku buryo badashobora kuwutakaza. Aka ni agace rero kari kujyamo ingabo zitandukanye kuko hari kugaragara nk'uko hari abasirikare b'abanyangura babaye nk'abajyayo kuko hari umuvuduko mwinshi cyane ku ruhande rwa M23 wabonaga ko ishaka kwigarurira ibice byose birimo bigenzurwa nayo muri kano gace. Rero Fardc ahangaha yabaye n'ishyiraho inkumirizi cyane ku buryo ubona ko ari ikintu gikomeye cyane kuba batakaza aka gace gabahuza na Minembwe, ariko ubona ko force zaturuka ruguru mu Minembwe zidashobora kubasha kugera hano Baraka bizoroheye nk'uko aba baturuka muri Mwenga muri ibi bice byo hafi ya Baraka babasha kuhagera biboroheye cyane kuko hano Zayitombo ndetse ubona ko biri mu cyerekezo cyane kijya Baraka. Niyo mpamvu ubona ko Fardc yashyizeho imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru rwo gukumira ibitero n'umuvuduko mwinshi wa M23 yari ifite muri ibi bice. Yego, naho ku birebana n'abanyamahanga Batanzania ndetse n'abagenzi babo bo update zari nizi amakuru agenda avugwayo cyane nuko ubona ko atarimo kwihuza cyane ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'abanyamahanga Tanzania cyangwa ingabo za Angola zihari. Harimo ikintu kidasa naho kiri kumvikana ko nta guhuza muri operasiyo barimo, ubona ko byateje n'umwuka mubi cyane ku buryo ubona ko gukorana na Wazalendo kuri izi ngabo zaturutse muri ibi bihugu batarimo guhuza, ko badashaka ko bakorana operasiyo bijyanye n'uko batajya bahuza muri operasiyo ku rugamba. Ubona hazamo ikibazo cyane cy'uko aba Wazalendo baba bavuga ko abasirikare basigaye birebaho cyane batinya gupfa ndetse batajya bajya ku mirongo y'urugamba imbere bagasa naho boherezaho Wazalendo. Ni ikintu ubona ko kitarimo guhuza, ariyo mpamvu ibihugu bisa naho byabaye bifata umwanzuro y'uko bashobora gufatira ibyemezo Wazalendo kuri Fardc ikaba yabakora muri operasiyo cyangwa se ikareba ubundi buryo ibigenza kuko basa naho babavundira ndetse bakababuza uburyo mu mirwanire yabo. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bakiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano Politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere cyonde sabone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.